signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asbo mo emiti ko, unsera magpatibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo, at yung sipin mo, ekatatakot, ekakakalog, at yung sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungub pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, putal nanding anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Atyokong siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog. Atyokong siping mo, signan mo. Yarap na kamangking ko, asbo mo emiti ko, unsera magpatibon. Eka lumanot masilong, ako'y kinumo. Atyokong siping mo, eka tatakot, eka kakalog. Atyokong siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog. Atyokong siping mo, signan mo. Sikat man intuming angin, eka manapuking bangin, manalagul maning alon, eka lumug malumog, ako'y kinumo. Atyokong siping mo, Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalang banal na Espiritu. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Pangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Yesu Kristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ning anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Yesu Kristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana ing ligayan ning pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Yesu Kristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak,
at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalanangga, yanasa. Kilagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi po, pakisagraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form. Inkumpleto ang pong update at detalye. Den kaya katamong seat number, pakapaskila king lalamda rin kaya katamong luklukan. Mayapayabak po kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni batayang samban. Puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da po de William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Mr. and Mrs. Eduardo Manalang, Marilu Manalang, Maria Felisa Hoxon, Mr. and Mrs. Elaine Buena and family, Mr. and Mrs. Ryan Soto and family, Mr. and Mrs. Edwin Manalang and family, Mr. and Mrs. Patrick Malyari, Carlos Joaquin Herrera, Maria Celestine Malyari, Waldorf and Rosal family, Patricia Franco and family, Patrick Cura and family, Mr. and Mrs. Nilo Makabodbod and family, Mirna Gabriel Jono, Cynthia Gutierrez, Lisa Tungol, Samson family, Manusig family, De Los Reyes family, Honorio E. Manusig Sr. and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Sian Adriela Calara, Ryan Margox Calara. Para king Aldo anibersaryo ng Karelang Kebaytan di Terry Chua, Lucille Giuliani, Honi Alcaide, Cyrus Angelo Ambo Sita, Engineer Christopher Montoya, Roda Montoya, Dave Christopher Purog. Para keng physical ang pong spiritual family, pasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Apompio and imang awring between and family. Para keng kapaldanan pamikakatawan ang pong spiritual ng Carlos Galban, Ansi Javier, families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel Castro, Alan and Edna Bitug and family, Mrs. Maria Teresa A. Laus and family, Renan Swing and family, Jeline Celso, Gladys and Claire Cochon, Doktora Gemaline Gueco, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Mr. and Mrs. Eduardo Manalang, Marilu Manalang, Maria Felisa Hoxon, Mr. and Mrs. Elaine Buena and family, Mr. and Mrs. Ryan Soto and family, Mr. and Mrs. Edwin Manalang and family, Mr. and Mrs. Patrick Malyari, Carlos Joaquin Herrera, Maria Celestine Malyari. Para king successful board examination the Jaciel Lopez. Para king malagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Sister Agnes Goyena OCD,
Cristina Swing, Sel Timbol, Herminia Reyes, Jonel Lingat, Ashley Maria Kalingo Boyle. Ganakantala naman din kalguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na the Bishop Oscar Cruz, Monsignor Eugenio Suarez, Junihildo Dizon, Nemencia Dizon, Roman, Epipania Dizon, Estrella Maglalang, Angel Dizon, Mali Dizon, Grace Werner Dizon, Antonio Cesenando Dizon, Brendalyn Biray, Marieta, Clarice Raimundo, Adelwisa Ronyo, Raymunda Yagonya, Lucia Pungo, Andrea Olivia, Dominador, Milagros de Castro, Lola Marie de Castro, Almario, Magdalena Salta, Bert Salta, Leon, Sosima Grabaski, Godofredo, Alejandra Batak, Mercedes Betwin, Susana Betwin, Roberto Betwin, Joscoro Sr., Lucila Joscoro Jr., Ramirez, Josdado Ramirez, Nerio Ramirez, Eusebia Ramirez, Rowan Ramirez, Gloria Ramirez, Roman, Elena Biray, Manolo Dizon, Esther Biray, Benita, Alberto Betwin, Agripina, Francisco Dizon, Escolastica Garcia, Virginia Cura, Agapita Canlas, Ignacio Pamintuan, Teresita Wilkerson, Johnny Uy, Aurora Nepomuceno Valdez, Ricardo Tan, Francisco De Choco, Sosimo De Choco, Diosdado De Choco, Alfredo Chau, Chua Tang-eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chau, Simeona Josepa, Alberto, Vicky Manalili, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Norma Mineses, Sofia Suarez, Jose Sensing Suarez, Resurrección Meneses, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia N. Santiago Gonzalez, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Eloy Antonio, Benaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Paciencia de los Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Carlito Mendoza, Manolito Gueco, Saul Mires, The Gates of Heaven, Kate Jerome David, Rick Met Pineda, Marianito Ador, Augusto Cordoba, Eduardo Morales, Bienvenido Selom, Gloria Nuki, Jesus Nuki, Ponciano Torres, Asriel Sasari Di Malasab, Patrocinio Deyang, Asuncion Timbol, Juanita Roman, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Carmelo Tarzan Lasatin, Marian Nang, Luis Gabriel Lugi Narciso, Jonathan Paulsita, Cecilio Mercado, Antonio Mercado, Felipe Mercado, Orlando Manalang, Victoria Aquino, Petronilo Aquino, Joel Datu, Orlando Datu, Denmark Datu, Ambrosio David, Rosario David, Angelito David, Pastor Espirito, Maria Espirito, Redentor Espirito, Rebecca Castro, Felix Rabanal, Albina Rabanal, Juanita Luis, Mario Gatos, Katlina Manansala Flores, Nicole Galit, Cynthia Tapang, Catalina Pineda, Emiliano Pineda, Rogelio Obamos, Rodeline Obamos, Consuelo Obamos.
Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalolo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyan pang amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ning kinutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka antemorin, Pakamalang kong kapatid, nganing aldo iti tauli ng Domingo ning liturgical year, kalendaryo ning Santa Iglesia, 34th Sunday. At nganing aldo iti pagmasusyanta mo po ing solemnidad ng Kristong Ari ning Meto Sikluban. Jesus yang ing kakatamong Ari, Ari daring eganaganang Ari, magbalik ya pong pasibayo king tauling panawod. Magbalik ya anting meto nga Ari at anting metong aukum. He will come as a king and as a judge. He will come at the end of the world to judge us o inipuing last judgment. Pikawan niya no ding tao nung makananong ing pastul, kakawani nala ding tupa karing kambing. Pangadita mo naman po ding ekanaganang mesalanta karing kalamidad, bagyo, uran,
albog, ding kapatid tamong alang tuknangan, ding kapatid tamong ngining kasalukuyan alang apangan, ding masisiralo. Iyabe talangan po karing pangadita mo, adan timurin, ding taong sumaw karela, at metong tana po kareti. Itamo king pamanyaw tamo, akit de sana ing Diyos. Uling sinabi ng Kristo, ing depatan yu, karing pekamalating diling kapatad yu, depatan yu kanapo. At antimurin po kaya betala kaniting Santa Misa, sisimbala mo na naman online, thinking balay silangan, deta pong drug reformist. Ipangadita mo na naman, deti at antimurin ding sasaw karela. At bangkanita lalo tapang maging karapat-dapat pagmasusyan ing solemnidad ng Kristong Ari, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po ing kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, linawe mo kami kapamilatan ting mata ning metong ayanak ang manyawad lugod, at era ka akilala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, pepakit mo ing kekang sarili ke kami, karing danupan at maong pulubi, manyawad limos king sulok ning dalan, at era ka akilala, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Elsis Deo.
Manalangin kamo. O Diyos, itparing maluka, ing anak ng Yesus mibay tiyabusal ming maluka, mapukumbaba at manaliking saot ting aliwa, ibuklat mo ring matami, puso at gama, bana parangalan miyang eni anting kekeng kinuwat ari, kapamilataning matulaming pamananggap kaya, karing danupan at mau, karing sablang mipaing burisan at malungkot, karing tinakasipat, karing sarililang labuan, karing kaluluwat, karing masakit, bustan mong maging malaya at kusang lubing lugod mi, kalupaning kamulog, ape pakit mo kaya kami king anak mo. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Ingin ng Diyos nga nang sinabi, ako mismo ing sumese king kakungkawan, at ala kong paboren mawaglit metong man karela, king kakong panimanman. Nung makananong ing metong apastol, alayang paboren mi pampanan, king kayang panimanman, neng makatalakadya, busal ding tupa ng makakalat king pastulan. Makanyan kula namang ikawang king kakong panimanman, ding kakong tupa. Iligtas kula no karin lapaman mipalpal, king oras ning makapal awulap, at king oras ning dalumdum. Ako mismo ing magpastul karing kakong tupa, ako mismo ing tumayid karela, king karelang pipagpainawan. Ing ginun Diyos, ya ing magsalita. Panintunan ke ing may bating, ibalik kula ring malilili. Aptasan kula sugat, detang sugatan, apataban ko. Kretang payat, ingatan kulangan. King ding mataba at mga sikan akatawan, maging metong kong tune pastol, karela. Dikil naman kaya kayo, kakong tupa, ing ginun Diyos nga nang sasabi, atulan ke ing metong at metong kaya kayo, at ikawani ko ring mayap karing marok. Ding tupa, ikawani kula karing kambing. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ingginu yung pastol ko, nanupang kailangan ko. In ginuyeng pastol ko, nano pang kailangan ko. Ingginu yung pastol ko, e ako magkulang king nanuman, king dikot amalabong, karin ako papagpainawan. In ginuyeng pastol ko, nano pang kailangan ko. King makapasno danuman, karin ako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan, tatayra na ako king dalan ning katuliran, agpang king keyang pengako. In ginuyeng pastol ko, nano pang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko kayayang lalanyan, tula ko e makanyan-kanyan. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabibiya ko. At king balening Ginoo, manoknangan ko, king kapilan paman. In ginuyeng pastol ko, nano pang kailangan ko.
pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. King katutuan, sinubliyang mebye i Kristo, at yaing katunayan king ding mete, sublila namang me. Uling nung makananong king kapamilatan ng meto nga tao, di natang ing kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing pamanyubling me, datang king kapamilatan ng metong nga tao. Uling king pangayagong ding tao, kang Adam, metela. King makanyan mo namang paralan, ding tao sa bilang me, ulining pangayagong da, kang Kristo. Dapat ingbalang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo ing mumuna karing sabla. Kay ba't detang makayagong kang Kristo, king oras ting kayang panyatang, kay ba't nanita, datang na ing kawakasan at sakupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manungkulan at makikayupayan, at ibiyena ing kayarian ng Diyos ay pa. Uling sukat siyang sumakop i Kristo, hanggang enalaasambot ng Diyos, di sablang kasalang na at ibili lalam ng upaya. Ing katatolyan, akasalang asambutanaya, ing kamatayan. At potan ding sablang bage, mibili na lalam ng pampamanyakop Kristo. Ing anak mismo, kanita, ibili na ing kayang sarili, lalam ng upaya ng Diyos, amibili king sabla, lalam ng upaya ng Diyos, ya ing lubos mag-ari, karing sabla. Ing aman ning Ginoo. Salamat king Diyos. Nuanyo ing magmana king kayaryanan David ay patamo. Nuanyo ing daratang king lagyo ning Ginoo. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antemurin, pamamasa king mayap a balita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Potang datang mi inganak ning tao, at timong aring makamal, ading sablang anghel kambena, luklukya kimal atrono, mitipon la arapana ring sablang tao ning mabilog ayato, kanita ikawanyanala karingadwang tapok, antimonong makananong ing pastol,
kakawani nala ring tupa karing kambing. Ibili nala king dane ng wanan ding tupa at ding kambing king dane ng kaili. At sabihan na ni ngari karing atyo king dane ng wanan. Munta kayo keni, ikayong pepanwanan ng igpaku. Munta kayo keni at tanggapan niya ing kayarian ang misa diya para kaya kayo ibat pa king pangalalang ning yatu. Uling meranop ko at pepakanan yu ko, mau ko at pepainuman yu ko, metong kong dayuan at tinggap yu ko karing pibale-baleyo, lubas ko at pepay malanan yu ko, may sakit ko at liningap yu ko, at yu ko king sukulan at delawan yu ko, ipakibad na kanita ring taong makatuliran, kapilan Ginoo, ing ikid na kang danupan at pepakananda ka, o mau at pepay numanda ka. Kapilanda ka ikit metong adayuan at tinggap na ka karing pibale-balemi, o kaya lubas at sakara ka pepay malanan. Kapilanda ka ikit mesakit o atsuking sukulan at sakara ka delawan. Nga nang makibat ni ngari karela ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, king kapilan man depatan yu iti king metong karing peka kalulong dili kareting kapatad ko kanakuyo depatan. Kay ba't sabihan na karetang at yuking dane ng kaili, dumayo kayo kanako, ikayong misumpa, munta kayo king alananggang api, ang misa dya para king diablo at karing anghel akampuna, uling meranop ko, dapot eyo ko pepakanan, mau ko, eyo ko dininan inuman, metong kong dayuan, dapot eyo ko tinggap karing pibale-baleyo, lubas ko, dapot eyo ko pepay malanan, may sakit ko, at atyo ko king sukulan, dapot eyo ko delawan. Kanita tumutul lakaya, kapilan Ginoo, ingikid na kang danupan, o mau, o metong adayuan, lubas, masakit, o atyo king sukulan, at tingyan na kang seupan, nga nakanitang makibat karela ning ari, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, kapilan man pigkaitan niyang seupan ing metong kareting peka kalulong dili, ako ing pigkaitan yung saw. Deti ulinita, mitabila king alananggang kaparusan, dapot ding taong makatuliran, mipuntala king bie alanangga. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Good morning po kaya kayungan. Ang timurin po tenga tsungeni karing karelang pibale-bale. Mag-participate, makiyapum, makiyabi kaniting Santa Misa. At yutam ko sana king masanting akabilyan, masanting ngako alang sakit, may kadating sakit, idawon tamo king apong ginuing kakatamong kasakitan. Ating mangailangan saw, atin sanang sumaw. At ngeni pong 34th Sunday, Ordinary Sunday, yapin na po yung tauling Domingo, ngako kaya kayo. At neng tauling Domingo, neng liturgical year, pagmasusyan tamo po, ing solemnidad ng Kristong Ari, Kristo ing Ari, daring sablang Ari, Kristo ing Ari, king mabilog, asikluban,
mabilog ayato. Nga ko po ken tutuking Domingo magumpisa na ing Advent season, magumpisa ta na naman. Kilub na po ning pabanwa, alimbawa king Advent season, magumpisa ta ng migunam king panyatang na ning Ginoo, ing mumo na ng panyatang. Inya pong ing Diyos, meging tawyo. Kilub na po ning pabanwa, bayo po ning kapupusan na ini, ding pamamasa sa sabyan na kaya katamo ning Ginoo, kaluguran da kayo. Nung no pong pakapakirandaman tala ring pamamasa, tungkol langan king lugod na ning Diyos. At eya mo lugod ning Diyos, no ne pakit ning lugod na, na mo sinabi kaya katamong, kaluguran da kayo, kay batalana. Liguran na katam, di natangya kaya tiking yato, at nano pong sinabi niyang di natangya, I came to serve, not to be served. I came not for the righteous, but sinners. But sinners. Inyapin po mi kakamaya pabalita, uli na ning depatanang, miplong lugod kaya katamo. Nyangeni pong Kristong Ari, solemnidad ng Kristong Ari, na nupuing kutang na kaya katamo, kay ba't nakatamong liguran, potang marap tamo kaya king tauling panawon, the end of time, na nung kutang na, did you love me? I have loved you. O tapong marapta na kaya, did you love me? Liguran niyo ko at liguran niyo ko karing taong kalugod-lugod. Did you love me by loving the unlovable? Nyapin po, muntatam king Ebanghelyo ngeni. We will be judged on how we have treated Jesus as he is found in his brothers and sisters. And his sisters and brothers are our sisters and brothers too, especially the poor. Jesus will come again. Magbalik ya pong pasibayo. First coming, inyang mi katawan niyang tao niyang mi baytya. Dapat pepayta siya banwa. The second coming of Jesus. Magbalik ya pong pasibayo. Kapilan, tamo po balo ng kapilan. Pero sigurado tamo, magbalik yang pasibayo. Ingkadwan na pong kabaldugan nita nga ko kaya kayo nung mag-review tamo, yapinin kaya katamong sariling kamatayan. Kamatayan. Tamo po balo nung kapilan tamate, nanong banwa, nanong bulan, nanong aldo, nanong oras, nanong klasing kamatayan. So, bayo tayo pupupusan iting liturgical year, mag-review tamo ni. Nya, hanggang tapo po tang alas 12 kayo, ibisa ko hanggang po tang alas 12. Makabayang homilya ko. Panupayano na po, mapupusan ining liturgical year. Nya, makirandam tang masalese bang kanita? Kay batang may kirandam, ibili taking pamibiyabiye. Po? So magbalik yung pasibayo Jesus, nga na po king Ebanghelyong binasa ko, datang niya, inganak ning tao, ang timong aring makamal, at ding sablang anghel kambena, lukluk yaking malatrono, inyang mumuna yung dinatang, ere po kilala. Bakit? Uling mibay siyang pakakalulu. At anting pakakalulong tao, Diyos ang meging kalulu, may ngailangan niyang metong ayma.
Metong yang Diyos. Pero kailangan ni po yung metong nga ima, metong nga tao. Iya piningin dong Birhen Maria. At ang timurin po yung San Jose. Area kilala uling kaluluya. Pero yung kayang kadyosan at suking kayang kakaluluan. Yung kayang kadyosan, sininok na king kayang pangatao. Inya ni Jesus metong yang God, fully God and fully man. Do you want to be holy? A holy person is a whole person. Ganap buo niya'y Kristo Diyos ang maging tao. At yung kayang panga-Diyos, agyan pa pong tao. Inyapin potang datang yang ana, pikawan niya no ring taong adwang tapok, nung makananong yung pastol, pikakawan niya no ring tupa, kakawanin no ring tupa, karing kambing. Ding tupa, bandalang wanan, ding kambing, bandalang kaili. No pong keni ko, ding bandang wanan kenilo, ding bandang kaili lapin, ding kambing. O nung kumanyang ko, ding keni ilang tupa, kaili, ding keni ilang kambing. Tamo balo, nung nino talaga ing tupa at kambing. Na nung sabyan na karing dani ng wanan, tupa. Na nung pong sabyan nga na, munta kayo keni kayong pepanuana ng igpako. Munta kayo keni tanggapan niya yung kayarian na misa dya para kaya kayo iba't pa karing king pangalalang ningyato. Munta kayo keni pepanuana ng igpako. Meging wanla, meging mapalala. Ablasan na no ng Diyos king kayang kayarian. Bakit po? Bakit ablasan na nala? Uling inyang danupan ko, pepa kanyo ko. Inyang mau ko, pepa inuman nyo ko. Inyang metong kong dayuan, tinggap nyo ko karingke kayong pibale-bale. Inyang lubas ko, pepa imalanan nyo ko. Inyang masakit ko, liningap nyo ko. Inyang mesukol ko, delawan nyo ko. O ning pekiba da po rening danewanan, dening mipanwanan, kapilan da kaikit danupan, kapilan da kaikit mau, kapilan da kaikit lubas, kapilan da kaikit dayuan, kapilan da kaikit may sakit at may sukulat delawan da ka. Daman po balo. Nanong pekibat ng Jesus. Nanuman ing depatanyo, karing peka malating diling kapatadyo, depatanyo kanako. Ila pala ring di napat mayap. Nya atin darapat mayap, atin darap tananan mayap. Nino po rin kalulukeni ding peka malating dili. The little ones, the poor, nino po rin poor, miyayali walang klaseng kalulu, uling sinabi na keni, ding kalulong dili, nanuman ing depatan nyo ka rin peka kalulong dili, depatan nyo ka na po. Nino po rin kalulu? Those who are economically poor, materially poor, the shepherds. Lawin niyo po niyang mibay si Jesus, ding minunang magbisita kaya, ilapin ding pastol. Kalulula. Economically poor, materially poor, nino pa rin poor, socially poor. Nino rin socially poor, the lepers. Ding masakit. Ding ating ketong, malyaring makisalamuha karing tao, uling masakit lang. They are considered
socially poor. Nino papuring poor? Those who are morally poor. Nino puring morally poor? Those who are sinners. Ding makasalanan. Ano po? Nino papuring poor? The widows, the children, the Gentiles, they are considered poor. O rin pureng sasabihan na pala ng Ginoo, ding makasalanan, ding kalulu materially and economically, ding masakit at sasabihan ng king ebanghelyo, sinopantala, sinahop tamo, keni po sinahopla, at erman pala balo, bakit? When did we see you? When? Kapilanda kiikit danupan mau. Ating sinabi ng Yesus, kapilan man adepatan yu iti, karing pe kamalatili yung diling kapatad, depatan yu kanako. Bakit era po balo? Kasi ikit na yung pamangailangan dining tao nga rin. Ikit na yung pamangailangan and they spontaneously responded. No minisip. Uling ingisipan da, o itaming isipan da, na ini yapin Kristo. Ikit de Jesus karening pakakalulu. Makanyan po yung sasabihan ng Mother Teresa, Saint Mother Teresa Calcutta, potang lawan no ring kalulu masakit. Jesus, yung akakit na. Na inisip niya po, na potang gagawa lang mayap, na inisip yung ulterior motive, alalang vested interest, basta't makibat lang king pamangailangan na ring tao. Na naisipan, nung ninuini, basta't ingisipan da, Kristo yung susopan ko, at kaibat ng sinaw, they forget everything. No bisang papalakpak. Eda buringi broadcast in karelang depatan na mayap. Inyapin po, ustong gagawa kang mayap, kaibat mong ginawang mayap, forget it. Muna panyab yan. Inggawa mong mayap king kay limong gamat, muna pabalo king wanan mong gamat. O ita po pala yung sangkan. Bakit? Kapilanda kayikit merano. Kinaw, may sakit, lubas, o may sukol. Darugubalo, uling kay ba't dang ginawang mayap, kelingwan da na. Pero, ustong dip tanananda kang mayap, mo kakalangwan. Potang dip tanananda kang mayap, mo kakalingwan. Potang dip tanananda kang mayap, ikang dip tananandang mayap, ikang hini, ing sumaw, nung makanano da kang sinopan. Amen? Nyaira po balo Lawin niyo po yung sinabi na munta kayo keni, tanggapan niya, ing kayarian na misadya para kaya kayo. Uling, sasabyan ko kaya kayo, king kapilan man depatan nyo iti, king metong karing pe kakalulong dili, kareting kapatad ko, kanakuyo, depatan. Sabyan na po karetang dani ng kaili, nanong sinabi na, dumayo kayo kanako, ikayong misumpa. Nung dening daniwanan, ilapin po retang biyasang dalaga, kaya karing may ngalabasan ng Ebanghelyo, ilapin detang makisulu, mo ti sulu no netin lang reserbang laro. Ilapin detang dinina ng 5,000 dinoblila.
adwang libo, mego brala, meging masipag la. Nino po rening matamad, ilapin detang migdalang sulu, alalang reserba, iyapin itang dinina ng libo, kinulkuyat kitkut ni, alayang depatan. Dumayo kayo kanako, kayong misumpa. Munta kayo kingalan hanggang api, amisa dya para king jablot karingang hela kampuna. Bakit? May manabulaking inferno. Meranop ko. Ko pepakan nga na. Kinao ko. Ko pepa inuman. Ko sinopan. Ing sasaw po. Ing sasaw. Kakit may Kristo king taong mangailangan. At potang sinopan may ito, itang sinopan mo, kakit niya mo na naman, Kristo keka. King sasaw, kakit may Kristo, king sosopan, kakit niya mo na naman, Kristo. Nya detang alang depatan nga na pinitang memutang misan kit nande ing meto nga manaral talapanaral nga napuin ko tang na what must I do to go to hell? Naming gawang ko bang kanita manabo ko king perno peki ba naning preacher just don't do nothing. Bano po yung tao manabuya king imperno uling makasalanan niya, paulining kasalanan. Pero manaboy king inferno, uli na mo alang kasalanan. Uling alayam, depatan amayap. Amen? Ulitan kaya po, manaboy ang kaladwa king inferno, uling mi kasalaya. Ginawayang marok kasalanan. Dapat aliwa mo po yung sangka nito. Manaboy king inferno, uling alayang gewang mayap keti king yato. Ing kayang sarili ang ato pagana because of selfishness, because of greed. Ano po? Ore ni po, introduction niya pa mo po ito. Sinulat ko po rin ka na kung nanularing lessons learned. Uli pong dakala, sinulat ko lang. Mayari ko pong makapakirandam pa si Bayo. O rin po ring aral aikit ko. Number 1. Jesus asked us, adwa na kaya katam, to continue His mission to the poor, materially poor, spiritually poor, economically poor, morally poor. Ulingan niyang at yukete king yato, orene po, ring liningap na, aliwaring banal, ne po, none, ding pakakalulu. Keng gospel, at iluking centuring pakakalulu, remove the poor, and there will be no good news. There is only good news because of the poor. Ding kalulu, ding pakakalulu, di natangku, ban kanita di nanda kayong biye labis-labis. Pakakalulong kalulu materially poor, economically poor. Nino pa rin kalulu, ding makasalanan. May matawad siya ka rin makasalanan. Sino paano puring makasalanan? I did not come for the righteous, but for sinners. Let us continue the mission of Jesus. Potang susupan tala rin kalulu, susunduta mo ing misyona ning Ginoo. Kadwa po, He asked us to use our God-given talents to help and care for others, especially the poor.
Dinina nakatamong talento, last Sunday, pigkaluba na lang pera, talento. At ita mo po tintamong ang talento, na numaning talentong binyen at pigkatiwala na ng Diyos. Kaya katamo yan, pigkatiwala na mo. We possess these talents, but we do not own them. Manyawad yang kwenta ng Diyos. Manyad kwento, none, manyawad yang kwenta. Number 3, God, Jesus asked us to be generous to others. Maging generous tamo. Because He is generous to us. Be generous. Ulingin Diyos, generous siya kaya katamo. In blessing, gusto pong tinok ng niya kaya katamo, ene blessing. Maging blessing ya mo, in blessing kaya katamo, potang binyene ng Diyos, maging blessing ya, potang is-share me. Sa sarilinan. Nyaking Bible po, ibiyena ng Diyos yung kailangan tamo, pero neng misan sobra-sobra, kay ba't tamong ginamit para king sarili, at tamong dapat i-share karing aliwang tao. Nyapin po pa na kong sasabihan, nung atin ka, mag-set aside kang pera for the poor. Kaya po, nung alana ka man, share your time. Time, oras, emo, pibandyaning si share. At nanuman talento, biyasa kang magkantaw, tiya ka makiyabi kang choir. Biyasa ka, musician ka, tiya ka gamitan mo yung kang talento para kingapong Ginoo. Number 5 po, that what we share, what we give to others, is our true wealth in heaven, not what we hoard. Ewari po sinabi ng Jesus, tumipon kayong pibandyan king banwa. Sana yung pibandyan tamo king banwa, itang sinyer tamo, itang mekoke katamo, itang penyaw tamo. Oy, tayong maging pibandyan tamo king banwa, alway tang sisinop tamo, alway tang makadeposito king bangko. That what we share and give to others is our true wealth in heaven, not what we hoard, not what we have deposited in the bank. Number 6, we use our talents, treasure time, to promote God's kingdom, for the advancement of God's kingdom here on earth. Let us use our talents, wealth, for our salvation and not for our condemnation. Uling dengalwa, gagamitan din karelang talento, pibandyan kayong karokan. Gamitan tamo po keng kayapan, keng karokan. To whom much is given, much will be required. Great power comes great responsibility. The more you have, the greater is your responsibility. Orani po rin linog king isip ko. Pepaisip no ni nga pong ginuning Holy Spirit. The more you need, the less you can give. But the less you need, the more you can give. Neng misan, den kailangan tamo, itang eta mo kailangan, lalo talang akakamtan.
itasanang kailangan, itang kailangan tamo, what we need, iyamong salwan tamo. It is not what we want. Nang misan po tang ating sale, ay ginuko, paninay hindi sale, uling mura. Agyang ere kailangan salwan di. Maya pa po tang sale, agyang adwang oras at lung oras maninay laking sale. Pili nung pili. Pero po tang pamakirandam kay nga maning Diyos, ginuko, 30 minutes ko bang, ngara na? Akakit ako po, rengalwa, lalawe lang lalawe keng oras. Pangaras kay nga pong Ginoo, nung potang makipagchismisan kanggang pati nga pon, kabukas, kami tutundo. O ba't keng misa, mitutundo ka? Nya potang ating lawe-lawe, keng oras, o te pa kaya makuhin nga, akot lalawe ang lalawag. Bala mo, sumbagal niya pa yung misa. Sumbagal niya pa yung Diyos, king kayang lakad. Alipo. And when God raises your income, detang mi bandi, detang mi promote, detang mita sa sweldo, ling pangadida mag-increase la income. When God increases or raises your income, He also raises your standard of living. And when God increases your standard of living, He also increases and raises your standard of giving. Dininan ng dakal, man memi. Yan yung misan po, nang misan magkot ko keng Bible, chapter 12, verse 24. O tatandaan do pala rin numero. 12, 12, 24. Saklitan de pang 6. Okay ba na ning misa tinayala? Tinudla? Pinuko? Balang magmisa ko, paninayan do ring numero. Tutod lang, tutod. Balada, sasabyang kay numero. Ang problema, tinudla, danak man tininan. Ginuko, may dagdagan ni karelang ingkap. Pero ilaman meme. Lastly, Taulina po ini. Nanong sinabi ng Mother Teresa tungkol ka rin kalulu? Nanong sinabi ng Pope Francis tungkol ka rin kalulu? At nano po yung sasabihin ko? At lula mo po ni, mapupus na. Mapupus na yung panahon. Mother Teresa, sinabi na, the poor will be your salvation. Ilaring maging gala na ning kayong kaligtasan. Uling turuanan da kayong maging mayap, maging maganaka. Amen? Pope Francis, the poor opens to us the way to heaven. They are our passport to heaven, to paradise. It is our duty to care for them. They are our real treasure here on Bikum. Ala ni San Pedro ketang pasbul na ning banwa. Ninoreng ka rin. Ninoreng ka yung pasbul. Wari San Pedro nga po at yung pasbul na ning banwa. Ngayon may ako ni. Ninoreng ka rin ketang pasbul na ning banwa. Ilapin ding pakakalulu. Daratang ka pa mo, sasabihan na, o yan po yung sinaw kaya kami. O yan po, oren puring sinaw kaya kami. Oren ding migsakripisyo. Oren ding mengalingwan king karelang sarili. Bang kanita sopan da kami. At inyang sinopan da kami. Migbayo kami biye. Ing sasaw, magbayo ya biye. Ing sosopan,
magbayo yan naman biye, potang susopan me, uling ing sasaw, akakit ni Kristo ketang susopana, itang susopan, akakit ni Kristo muna naman, king sasaw. Amen. Kaya tutuking Domingo, Advent season. Mag-umpisa na po yung panahon ng Advento, isadya tamang ikakatamang sarili, king panyatang na ng Ginoo. Yan po ipasyag tamang ikakatamang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananin Diyos igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at kimbe alananga. Amen. Manalangin tamo king Ginotang Jesucristo, para karing sablang mangailangan king kakatang pamakidamayan at lingap, para karing mitagulaling king karelang sarili, karing kalulong dili, at para karing tatakot misangkot kareti. Nga tamong manalangin, Ginoo, gawan mo king talasuyo mo karing tao. Ginoo, gawan mo keng talasuyo mo karing tao. Para karing sablang mebating, king dalan ning biera, yaklismi, kaya kang gawan meng metong matulang tanggap karela, ing Santa Iglesia, at ibiyena ka karela, at king mayap mong balita, ban mi kasangkan lang miye, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, gawan mo keng talasuyo mo karing tao. Kaya bering sablang taong mitabi, karing pibale barela, ring dakal a biktima ning gera at kaguluan ding memalen, kaya bering hanggang taong manoknangan, karing bansang dayuan, yaklis mikeka, mikamaya plasanang pilubluban, ding tao karela, parmasyotiku, komadrona, yaklis mi ing akilalara, sana karing mangailangan, mamu at malugod amaningat, inya ngaming manalangin. Ginoo, gawan mo keng talasuyo mo karing tao. Kaya bering hanggang mamasukol, pauli ning matiberang kapaniwalan. Kaya bering mi pasakitan, ding sablang bihag ning karelang sama, ning karelang kasakiman, o ning karelang kabigwan. Adwan ming itimawa mula, inya ngaming manalangin. Ginoo, gawan mo keng talasuyo mo karing tao. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ding siwalang kaklis kaya kami, ding matang manigapu kaya kami, akilara ka sana karela o Ginoo, at aluguranda ka kapamilatanda, maging malapit ka kaya kami, nginit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin tamo kapatad maiting kakatamong Dawud, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap man king harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karenggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daran mi kayong sakripisyo, akapamilatana, pakikasundune ning anak mo, ing makapagtalapagdaon ning metoyato, ing kakanganak, agino ning sabring sabla, linyan me king laruning kaligayan, tandaning alang kapupusan mong pamangilala kaya, king gimpanan ng pamagdaon king krus, yung dalise talapag-ugne, yung ginanap king kaligtasan mi, yung sinakop king metoyato, king kayang pamagari, king sabla, pepakilala ng tapat mong karangalan, ban ay biena ing biyemo karing sabla, at layon ayang pang nekeka, ing kayarian ay alang kapupusan, kayarianing katutuan at biye, kayarianing grasya at kabanalan, kayarianing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang, babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sana detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Baka niyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti. Ikongan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao. Bangketa ni patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing kaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiya ning anak mo, daran mi kakaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming ansa ng misulusulok ing katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono at magpari at magmadre, religyoso at religyosa, at ing mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang na biye. King katahimikan po, ganakan tala, ding kakatam kaluguran na mayang na biye. King katahimikan, iapse tala, lagyo. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detang alanang makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, O Ginoo. Pakaluluwat mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening luwa na Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawun puriyan dakat paligayan kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya igpang mayupaing tuto kagumning banal Espiritu pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo, ning ginong kekatamong ari.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kakang pakalulo. Para ti kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sa ko babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antemorin, Pakita mo po ngening mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan. Kaya kaingan, kapayapan. O ning kinutang Jesucristo, ing ari ning kakatamong biye. Tanggapan tayo, uling lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa king biye alanangka. Amen. Para king organisadong pamagkomunyon, pakisabi mo pong mayap ka rin sablang makasadyang makinabang, na manatili tamo pong makatalakad at panenayan tala, king kakatamong pwesto ring EMDC o pari, para naman ka rin makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, lukluk tamo po o siklaud tamo po, dakal pong salamat.
panalangin tamo. O Ginoo, pigkalugme kaya kami Kristo, ing ari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king biye alananga, sa upan mo king mi biye agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami king tulaning kayang kayarian, anong nuya mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Siklaw tamo po, para king pamagtabulaling kang Kristong Ari. Kayumuan na Jesus, amen at bus king meto ketawan, lawan mo kami king maragula kapakumbaban, makasiklod king kakamal-kamalan na harapan mo, ikengan lubos kengan keka, at bisa na keman maging lubusan keka. At ban tingupayang makapibibiya kami king tapat apamakiyagong keka, ikengan kusaking magtabulaling ngeningaldo iti, king puso mong kakamal-kamalan, king maragula kailan palad dakalapong tutu, at deng makakilala keka, at deng aliwan naman sikwil da ka, at pepeng gulutan tingke kang kautusan. O Jesus, ama pamakalulu, lunusan mesa puing metong at metong karela, at ilapit mo sana ng agad-agad king puso mong kabanal-banalan. Miging ari ka, o Ginoo, mo karetang anak mong tapat akapilan man epa kinawani keka. Mo naman karetang anak abulagsak apepay buris at tinikus da ka. Daptan mo sa king mibalik nung miyuman king pibale-bale ng igpara, banela mate danup ampong kalipitan. Maging ari ka naman sa karetang kaya kadinayo, paulining kamalyan, apaulina kaya ning pamikasala. Tayran mo sa yatad king dala ning katutuan, amponing metong mong kasalpantayanan, banketa, nabinang lambat, maging metong niyamu ing kawat, lalong ning pamamahala, ning metong mong pastul, pakamalan mayo Ginoo, ing kang banala kapulungan, matibe kalayan, at iligtas meking sakuna o nanuman kaligaligan. Ipanabang mo karing sablang bansa ing karatunan king pangmibibiye, layon daptan mo sa ing misumangid ng panig ning yato, kingala ng aliwang siwalang marandam, nunemo ing mipuri at misaplala ing dibinong puso, pun ang manibatan at panibatan aning kaligtasan mi, at maligaya keka, ngeni at kapilanman. Amen. Oratio Imperata. Pangagyan tayo in Oratio Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit ang pamangailangan mi. At ban mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at mekamate na karing takalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses at ding sablang lilingap ka ring bisalunan ban makasuyo ka ring masakit kambening belwan at masawal. Ipanalangin mula retang miyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman lang alananggang kapainawan, tetang mayang nabiye. Ibiyayo po kaya kami ing kalam ning pamanisi at pamagbalik loob kaya kayo. Itasan ng king lugod, magsisi kaming atin malalab
alungkot para karing anggang pamikasalami keka kaya beding kasalanan ning meto yato king kabang ning panawon. Pagkalam ke kami, ing grasyam kaniting masakit na panawon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasaot kami karin ng atsyuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakapos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsabdal kami, magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana'y pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, non'y bakus ikabos mo kami king sablang panganib, o maligayad kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Langin para karing mayang nabiye tamo, manalangin tamo, o Diyos ay pami, ing lugod mo miraras karing mabiye at karing mete, masalamatan da kaking marugol mong pakalulu at lugod, sineseming pamilya mo, pamilyami kaniting lugod mo, ating lugod mong alang kamatayan, yeng tayid mi karing kapatad ming mayang nabiye. Pasalamatan da kakingaldo iti, para karing sablang mayang nabiyaming pengari, kapatad, kamag-anak, at ding sablang dinapat mayap ke kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Litanya para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyosig pangatsubanwa, Ibye mo ing pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Diyos anak aming abus king yatu, Ibye mo ing pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Diyos Espiritu Santo, Ibye mo ing pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Santa Trinidad metong a Diyos, Ibye mo ing pakalulu mo karing kaladwaring kekeng mayang ubye. Santa Maria, Ipanalangin mo lo, Santang Induning Diyos, ipanalangin mo lo, Santang Birhen ding Sablang Birhen, ipanalangin nyo lo, Santang Maria Magdalena, ipanalangin mo lo, ikong babaeng disipulo ng Kristo, ipanalangin nyo lo, San Esteban, panalangin mo lo, San Ignacio, ipanalangin mo lo, San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo lo, San Pedro Calunsod, ipanalangin mo lo, Beato Jose Maria de Manila, ipanalangin mo lo, Santa Lucia, ipanalangin mo lo, ikong sablang banal ang martir, ipanalangin nyo lo, San Fernando, ipanalangin mo lo, San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo lo, Santa Teresita, ipanalangin mo lo, San Agustin, ipanalangin mo lo, Santa Monica, ipanalangin mo lo, ikong sablang santo at santa ng Diyos, ipanalangin nyo lo, King sablang marok, ikabos mo la o Ginoo, King bayat ning kekang hustisya, ikabos mo la o Ginoo, King upaya ning jablo, ikabos mo la o Ginoo, King gutgut akong siyensya, ikabos mo la o Ginoo, King lungkot ayalang kasimpara, ikabos mo la o Ginoo, King aping alang ko kapupusan, ikabos mo la o Ginoo, King dimlang mayampat, ikabos mo la o Ginoo, King dulom ang makapangilabot, ikabos mo la o Ginoo, King makapangablabat tangis at ngulangol, ikabos mo la o Ginoo,
Alang-alang king kayumunyuman mong lagyo, Pakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king banal apang abayit mo, Ipakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayono, Pakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king pamaylasamot pangapako king krus, Pakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king kamatayan mo't pangakutkot, Pakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king maligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluwan mula o Ginoo. alang-alang king pamay Aslagana saning sulumong alang kapupusan. manatili la king katahimikan, Amen. igpami, At kabanwa, misamba niya'y lagyo mo, datang kaya kaming kayaryan mo, mipamintuan ing lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi kingaldoldo, ibiyem mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami ding salam ni keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mo kaya pa'y sawul kentokso, nung ikapos mo kami, king marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan kakaring sablang babay, at nuan niya paman in bunungat siya mo ni Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal ay Espiritu, ante mo'y sadyadang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni manggaman king alanganga. Amen. luklo kayo po sa huli. Announcement po mumunang dili. November 25, keng daratang Merkulis, ing Santa Iglesia pagselebran niya po ing ausandang Red Wednesday. So, Red Wednesday. Nanuya po ini. Ating misang Merkulis siya po ating misang alas 6:30 ning ngabak. Ang po pa po itang bengi alas 6 ning bengi. So, pag-celebran tayo ing Red Wednesday, gaganakan tala, tingaganang ligaligdang Kristiyano, ting pematera, paulina ning kasalpantayanan. Nya makisan metong tamo po karela, king kapamilatana, ning panalangin, pamakisan metong antimurin, king karelang kasakitan. Uli pong Red Wednesday, tetang simba, at teta pang bisang makiabe, magsulod lang maluto. Nung t-shirt pong maluto. Pati ring sapatos siguro maluto. Panyo maluto. Pati ring ipan maluto. So puro maluto. Po ba rin ang sabihan, love. Love o kaya martyrdom. The persecuted Christians, especially the Catholics. Po rin Katoliko. Peka marakalang diling, tutulig sanda, liligaliganda ding Katoliko. Nya 6:30 ning ngabak ating misa, ang po ba pong 6 p.m. Kadwa po ingkakatamong mabilog dioceses manyadyang donasyon, cash donations for victims and survivors of Super Typhoon Ulysses. Teta pong bisang sumaup malyari lang muntaking opisina para ibiya po kaya mag-donate through king kapamilatanda po ring bangko. Katlo, please support project by buying face masks specially designed by frontliner Dr. Regyao for the benefit of Garapon ng Pasko Project of HRP. At tamo pong Garapon, malapit na naman yung Pasko. So titipon tamo, kareng Garapon, kaybat, sumawag tamo po, kareng kapatid tamong less fortunate. Antimurin po, the church greeters and collectors are currently in need of new members to serve in Holy Rosary Parish, preferably 18 to 55 years old. So, dito pong bisang sumuyo naging greeters and collectors. And finally, fundraising sale at the patio. Atin tamo po kita,
king Kalwalyo, king Pisamban. Kaya kayongan po, dakala salamat, king kaya kayong pasensya, king kaya kayong pamakirandam, king oras, king presensya yo po, king pamanyaw pyo, dakala salamat po kaya kayongan. Talakad tamo po, para king final blessing, ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antemorin, at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingit pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa midaune, ume na kayo king kapayapan, ibalita tayo, Kristo, king kapamilatanan ning pamanyapat tayong tamong mayap, lalong-lalo na karing pakakalulo. Salamat, King Diyos. Para apanatilyan tamo ing metrong lawot kim bawat metong pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katamong pwesto at panayon tala po din kaya katamong aserets. Ituruda po kaya katamo ing istong dalanan palwal king kaya katamong Pisamban Maragol. Paga na kami po na etala po kakalingwan babaldog ding contact tracing form king kaun ang makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng Pisambang Maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa Pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug Pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungo Pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form.
Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamba. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamba. Panayon tala ding ushers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-chat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nandeng hanggang malayamahit king pisambal. Kay ba't ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.